Amen.
Amponing Banal Espiritu, Amen. ing grasya na ning Ginoo taming Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiagom ning Banal Espiritu, mantabe kay kayungan. At Good morning po kay kayungan. good morning po, Happy Amo. New Year po kay kayungan. Palakpakan tayo po ing Bayong Banwa 2025. Siyempre, pasalamatan tayo nga pong Ginoo king milabas a Banwa 2024. Ngayon pong may gumpisa ning Bayong Banwa 2025, pasibayong adwantamo ing saw na ning nga pong Ginoo king pamamilatan na ning Indong Birhen Maria. Ngayon mumunang aldo ning Bayong Banwa makatagulaling ya po king Indong Birhen Maria. So panakatamo, antabayan na nakatamo, kilom na ning pabanwa. Emo po ngeni, no ne kilom na ning pabanwa, ilapit na katamo, king kayang anak, amibait para kaya katamungan. Ban kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po'ing agawa tamong kasalanan. Ing kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Aminan po. King Diyos, Ama pamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapo ko, kang nuwa na Mariang kapilan mambirhen, karing sablang anghel, ampong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king biye alanangga. Amen.
biyayan mong pingkalub king meto ketawan, ing kalam ning biye alananga, kamtan mi naman sana ing basikanang pamamilatan ning Birhen Maria, ngening king kapamilatana, mi pa subalyan kaming tinanggap king mismong panibataning biyemi, Yesu Kristong anak mo, ampong ginumi, amabibye ampong mag-ari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Dios manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning bilang. Ing ginumig salitaya kang Moises at ngana. Sabihan mo naman ini kang Aaron, ampong karing anak ng lalaki. Makanyan nyo lang bendisyonan ding Israelita. Ngayon sumabi karelo. Ing ginu panumana na kayo at ingatan. Ing ginu aslagana na kayo sana, king lupa na at pagkaluban king grasya na. Ing ginu bakit niya sana kaya kayo ing lupa na at danana kayong kapayapan. Makanyan din awsan ing lagyo ko karing Israelita at ako bendisyonan pula. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Kalunusa nakatasanan ning Diyos at panwana nakatamo. Kalunusa nakatasanan ning Diyos at panwana nakatamo. Kalunusa nakatasanan ning Diyos at panwana nakatamo. At sumlagyasan ng masala, ing lupa na kaya katamo. Kanita, ing labwad, akilala na laring dalan mo. At ing bansa, abalura, ing makaligtas a upaya mo. Kalunusa nakatasanan ning Diyos at panwanan nakatamo. Ding bansa, magsayala sana, ampon pasidalit, mitmong tula, ampat ika ing mimiral. Panibalan mula sa aking katuliran, ding sablang tao. Ika ing tumayid, karing bansa, ketiking labuad. Kalunusa nakatasanan ning Diyos at panwanan nakatamo. O Diyos, bustat mong ding bansa, puriyanda ka. Puriyanda ka sa ring sablang tao. Bendisyon na nakasapa sana, ning Diyos, ang kaking mikatakot la kaya, ring sablang sepo na ning yato. Kalunusa nakatasanan ning Diyos at panwanan nakatamo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Galacia. Dapot inyang miras na ing mituldong panahon, ing Diyos tinubod ni ing anak na. Mibait siya king metong ababay, mibait siya king sakop ning batas, bana lang at pusan ding sasakupa ning batas, at ba nakatamong papalyarian, mayampun antimong anak ning Diyos. Bilang katibayan king ikayo, anak na kayo, ing Diyos, tinubod niya ing espiritu ning anak na, karing puso tamo. Ing espiritong mamaos kaya, aba, nga nawari, tatang. Iti ing makapalyari king ikayo, anak na kayo, na kayo pinalipan pa, at nung ing Diyos, gawa na kayong anak na, ibiyan na naman kay kayo, ing sablang maing tulit, karing anak na. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos, parangalantaya ing mayap a balita. Labas a panahon, ing Diyos migsalitayang maralas,
king kapamilatan daring propeta. Dapot kareting tauling aldo, miksalitaya kaya katamu, king kapamilatan ning anak na. Inginu manatili ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Inya marapal lang minta karin Belen, at ikit de karin i Maria, Jose, ating bingot na makakera king lalabangan. Inyang atangalan da ito, pepamalitara ing sablang dimdam da tungkol king anak. Ding sablang may karamdam, may nga pamulalala ketang belitara karela, ding pastol. I Maria pin, tindana na iting sabla, pibule-bulaya na king puso na, may ko nalakanita ring pastol. Paligayan de at pupuryan inggit Diyos, king sablang dimdam ang pongteng alanda. Yang ya itang sinabi na karela ning anghel. Kalabas ning parominggo, inyang miras na ingaldo, masirkumsisyon yo ing bingot, pe malagwan deng Jesus. Ing lagyong binye na kaya ning anghel, bayo ya pa, mi pangagli. Ing maya pabalita ning Maya pa abak po, kaya katamongan. Pwede tala pong pakigreet din kasiping tamo. Happy New Year, kapatid. Atin ko mo pong apigunaman no ikit. Nabala mo, Jesus, antiya mong batubalani. Magsimula inyang atsuyo, kining atsyana ning Indong Maria, anggana inyang mibayitya, dakalya, apapatuki. Marakal, lalapit kayo. Makarismaya kareng tao, pilit deng panalukyan. There must be something na atsyo kayo that people cannot resist. Jesus, balamu, batubala niya. Or king English, magnet. Miyayaliwang klasing tao, ing lalapit ampong maniwala kayo. Ating pastol, ating mejay, ating matwa, ating mika kapansanan, at miyaliwa pang mikasakit. People are so amazed and in great joy because the promised Son of God will be born from a sinless and virgin woman, namely Mother Mary. From the simple, faithful, and obedient person, the Mother of God, people became inspired because of it. That is why people also keep in following Jesus
because of two reasons. Adwang rason. First, people get inspired to our Blessed Virgin Mary. Second, we get inspired because of the actions and love of Jesus to all of us that been saved from all the sins we committed. Dito kanong adwang rason, bakit tatakikita mo at ma-inspire tamo, yapin taytang paniwalan tamo at ma-inspire tamo, king Indong Maria, kadwa king anak ng Jesus. Ngini, sasabihan da po, ingamanong inspirasyon, iba't siya king amanong Latin, inspirare. Buri ng sabyan, to breathe in, mi pangisnawanan, miririnan tang hangin, mi papasno ka. Potang ingmetong nga tao, sabyan no, eko inspired, buri ng sabyan, alayang gana, alayang kabyebye, kulang ya hangin. May ngariya namang plat, aparulang. Potang flat ya, ing parulang ning saken, o ing saken tamo, magkasakit yang mandar. Bumayat yang manewan. Mabagal yang sumulong. Makanyan mo naman king biye, alang malyari king biye mo, nung eka inspire, king Indu, ampo, king apong Ginoo, king anak na, Yesu Kristo, aginuta mo. Poto po ka nung magkulangan tamong hangin, mitutundo ka. Potang magkulangan niyang oxygen, ing utak tamo, lilyo ka. May bugkang manyo ka. Pwede kang mag-collapse. Eka makaisip, masalese. Uling distorted ka, isip, malilingo ka. Potang ala tamong inspirasyon, magkasakit tamong mag-obra. E tamo balo, nanunggawan tamo. Karenamo pong magkanta, potang magkulangan lang hangin, sisintunado la. When we lack inspiration, our life seems to be out of tune. Sisintunado la, ring plano tamo, ring desisyon tamo. Makanyan yang meluno si Jesus, karetang marakalatao, tutuki kayo. Panakit no? Sisintunado lo, alang lilingap, mamantabe, karelo, alalang inspirasyon. Danupan lo, king lugod no? At lingap no? Ampong pakamal no? Potang danupan tamo, bisa tamo tali, mga inata mo. Magkulangan tamong hangin. Nung lawenye, king dictionary ing amanong inspire, it would mean to move, to motivate, to animate. Air in Latin is spiritus, and in Greek, it is animus. Animus also pertains to spirit. Inyaing metong nga taong inspire, he is full of spirit. He is full of life. O iniing sangkan nung bakit ni Jesus, ampoy ngindong Maria, maragul lang inspirasyon, karing ganaganang tao. Bakit? Because they are full of spirit. Mamye at magdala lang biye, karing taong akakayabe do. They give life to the community. They give life to the church. They give life and care to all of us here on earth. Natural mo ring ing tangalantala. Respetuan det ang taong
hangaan tamo. Atin tamo pong piyalimbawanan inyang milabas abanwa, at atin tamo rin pong piyalimbawanan ngining bayong banwa. We have our models and heroes whom we would like to imitate and emulate. Detang taong burita mong pakyapusan, panugali ampong dapat ngining bayong banwa. Sabihan da rin aliwa, potang dagol ko, pakyapusan ke itatang ko. Kasi responsabli ampong malingap ya. Buri ko, maging kalupa na akong among, as neking kapanyaup ampong mapangadi. We want to imitate them because they inspire us. Kaya katamo pong Katoliko, metong a particular taong maging inspirasyon kaya katamo, modelo, yapin indung Birheng Maria. Bakit? Uling Maria, mipmuya king grasya at espiritu ning Diyos. Kaya betaya, king pamaglakbe tamo, anting metong abalayan, papunta king kayang anak, papunta king ginuta mong Jesucristo. She is our mother, at the same time, our model in faith and obedience. King saup, no? Mi papalapit tamo, king kayang pakamalan, anak. Ma-inspire tamo naman, king tetagan, at lalam ning kayang kasalpantayhanan. Tinggap ng bukal, king lubna, ing panagkat ning Diyos, na maging indo ning kayang anak. Bistaman, agyang dakalya pa intindihan karing mga palyari, king Biena. She kept everything in her heart. Ing kayang pangayindo, metong yang grasya, ampong regalo, kaya katamo. Ing kayang ima, kang Jesus, minyal bagyang banglo, king pangatao tamo, migdalayang bayong sala at pag-asa, king yato at king bie tamo. Kaya ni tayo sa saluduan, ingindong Birheng Maria. Matas tamo panlalawi kayo, tatangalan tayo, parangalan, emuuling induyang kalinis-linisan. Nunepe pakit yang tepangan at masanting api alimbawanan, bang itamo man, mikagana tamo, mika-inspirasyon tamong mag-obra para king kayaryan na ning Diyos. Metong abalayang talatuki, kambe ng Maria, papunta king kayang anak, aginuta mong Jesucristo. And lastly, our mission in life as a one community of our Lord Jesus Christ, metong apisamban, metong abalayan, is to spread the Spirit of God. To spread the spirit of humility, faithfulness, and obedience, just like our Mother Mary. To put it simply, kaluguran kong kapatid, our mission is to inspire others, to influence others with good spirit, with good intention, ngening bayong banwa. Sana, kalupa ng Maria, be a model, be an inspiration, kareng aliwa, lalong-lalo na, kareng kapamilya tamo, kakaluguran tamo, kakomunidad tamo, ngenit manggaman, kingalananga. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan,
Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang lubos mayupaya, linalang King Banwa ang yato, at kang Heso Kristong buktong aanak na aginuta mo. Pengagli King upaya ning banal a Espiritu, mibayit kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku King Cruz mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang nebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, yawananing Diyos, igpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, bang mukum ka ring mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko, King Banala Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamak daring banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bie Alananga. Amen. pakamalan kong kapatid, ingin doning Diyos, iya ing pekamaulan ng Bansag Maria, king kapakungbaban ampong katapatan, bait ne ing anak na, ingalananggang anak ning Diyos, ingamanong mi katawan tao, abayan tayong king panalangin, lumapit tamo king igpa, impakibat tamo po king balang kaidwanan, Ginoo pakaluluan mo kami. Gino, pakaluluan mo kami. Para king banal na kapulungan, mikablas kang Maria, bantapat tayang adala, Yesu Kristo king yato, manalangin tamo king Ginoo. Gino, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang tao, at yu lalam ng kalingapan Maria, ban kaniting daratang abanwa, tamasanda, ing kapayapan, manalangin tamo king Ginoo. Gino, pakaluluan mo kami. Para ka ring masakit, ding pakakalulu, ding maliligalig, ampong di mi pabustan, ban makapasnawan la, king kapamilataning mayupaya ng pamangambil, ning induta mo. Manalangin tamo, king Ginoo. Gino, pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang pamilyang magmasusi, king Bayong Banwa, makapakirakel sana, king saya, ning pamilya, ning Nazaret. Manalangin tamo, king Ginoo. Gino, pakaluluan mo kami. Ngeni adwan tamo, ing sarili tang kapagnasan. Manalangin tamo, king Ginoo. Gino, pakaluluan mo kami. Oy paning ginuming Yesu Kristo, pakiramdaman mo laring panalangin ning balayan mo, amitipon ban parangal, king kabanal-banalan ay duning anak mo, ing talapangabos mi, ang mabibiye ampong mag-ari, manggaman king alananga. Amen.
pamo kapatad baiting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos igpang mayupaing totoo. Tanggapanes saning ginuy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala mo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos ay pami, keka magmula pong bigaganap ing sablang kayapan. Ipagkaloob mo sana kaya kaming matulang magmasusi, kaniting solemnidad ng Maria, ingin duning Diyos. King nung makananumulang makapaunang pepatakban kaya kami, ring bunga ning grasya mo, king kapamilatan da ring banal na misteryo, aume minang gampanan kagum ning anak mo, makanyan mi mo na naman sanang matulang kamtan keka, ing kaganapan da karin banwa, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabi kaya kayo, At kaya ka antemore, itasyula rin puso yung makatas na la king Gino. pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing purian ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man, o pa, Diyos ang malugod ampong maganaka, ating parangalan at ibulalag daka, kaniting kapag masusyan ning nuan a Birhen Maria. Uling pengagline ing bugtong ay anak mo, kingupayan ning banal na Espiritu, at samantalang eme bawas alinang ing pangabirhen na, beit ne keteking yatu, ing sulong alananga, Yesu Kristong ginumi. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikaing ning sablang kabanalan, ulinita, pagparalumpumi, itugtugme ing espiritu mo, at timoing titi pangambun, kareting ayin mi, ban pabanalanala, at parakya kami, magawa na lang katawan, ampong daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayan na kinuwaning tinapi, at pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinapi, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon
para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na at ngana, kunan niya iti, ikay man, minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampong alananggang tipan, ang mibubu para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang puning pangasubli ng mebye, daraw miyak kaiting tinapi ning pie at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumoyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pongdaya ng Kristo, tipunan na kamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o pa, ing banal ang kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening Juan a Birhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kamben ring Juan Apostol, at ding sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod keka, king keka banding panabod, apurian ampong apaligayan lakasana, king kapamilatana, Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena, ampong kaya, kakumning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ikpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamang mipdong kapanaligan ng pong lugod kingig pa, karinga manong tiro na kaya katamu ning Ginoo.
Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alam kasasampulan, king sabdang kanigalitan, kabang panayan at pong pagsadyan mi, king panyatan ng mitnong ligaya, ning talapangapos ni Yesu Kristo. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan, mubabiya ko kaya kayo. Mula sana babaligdan ning kasalanan ni, noning pansinan ning kasalpantayan ning banal akapulungan mo, layon ning pamayaman ang kong pisan metungan, agpangking kaburiyan mo, ikang mabibiyang kong mag-ari, manggaman kay alananga. Amen. Ing kapayapan, Ginoo, mandami sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Kapatadyag pangtayong waganing kapayapan king metong at metong kapayapan po kaya katamo. Oh
Gino, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas miyang amano mo kumayap na ako.
Happy New Year po, kaya katamo ka. Happy New Year po, karang kaya katamo. Bibale-bale ako kay mga tao-tao, palakpakan tayo. Sa mga pinatulong pagbabaluan, muna. Ngayon pong banwa, pag-celebrate tayo po yung Jubilee Year of Hope. At ngayon po ating pong may piling siyang pilgrim churches. Karetang siya mareta, meron niya po yung Apo Mama Kalulu Shrine. Yung daratang pong January 5, Sunday, at itamo pong pag-celebrate tayo po yung mga metong karetang siyang pilgrim churches. Mga niya po pamit tuki-tuki yung katapos celebration ng Sunday. Muna po, muntatamo po kita chapel, Apo Chapel along the Riles. At exactly 7:45 dapat adyuna na po. Baka nito, karintanya po umpisa nitang rito. At the same time, kaya rin na po nitang rito, itukyan niya pong procession. Kaya rin na po nitang procession, direct sa po kay Apo, baka nito pag-celebrate tayo po ng Santa Misa at exactly 8:30 a.m. So, nino po rin ang kayagay ng procession. So, reta pong sinabi ko na po, reta pong mandated organization na po ng kaya katapos po bisapan. Okay po? Si Baywan kaya po, siguro mga 7:30, we gather there in Apo Chapel along the Riles, and then we will start our celebration at exactly 7:45 a.m. After that, procession, taglusa mo king Bisamban, baka nito mag-celebra ng misa at exactly 8:30 a.m. Okay po? And then, karena po kadwa, king Wednesday po, nag-misa tapo 5:30 p.m. And then po, king daratang po January 12, Sunday, adwa na po misa. Misa ngabak, ampong misa gat panapon. Itang misa ngabak, 8:30 a.m. ya po. Itang gat panapon naman po, 6 p.m. Okay po? Sibayo po, dakal salamat. Happy New Year. Kaya katabangan. Ginoo, mantabiyang kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng malugunan Diyos at kaya kayong pamilya, ingin pa, inganan, at ing Espiritu Santo. Umena ko king kapayapan, bangluguran at suywan ing apong Ginoo. Salamat kin Dios.
kayo po at